Fuel prices now, I think it's above $3, and so it's going to make it really tough for Polynesian people, our own people, Māori people. So hopefully through projects like this here, where we're able to develop more sustainable, renewable energy that will play into our own energy security moving forward, so that we're less reliant on the Middle East. Pai taku kare aroto mo tēnei kaupapa I te rangi nei. Te mea nui mōhio pai ake ana I tō tātou nā minita. Ki te nāna e ia I te tino tūhono tanga o Mercury ki Ngāti Tahu, Ngāti Whawa. Mōhio pai ake ana e ia. Me pēwhia te whakatupu ake ana I tēnei ao, hiko, ngāwha. And so, karawe. Kua whiwhi ke mātou ina hua, ina painga. Ko te pūtea tētahi mea, nā te pūte I riro ai e mātou, no Ngāti Tahu, Ngāti Whawa, ka tae e tātou te whakatūwhare. So, me nā ka tiro he ki wā tātou marahi konei, nā te pūtea I whiwhia e mātou mai I te mira nei, mai I te hiko nei, mai I tā mātou nei raumini, I hangaia e mātou nā whare. Ki tō mātou nei marae o Waimahana, e whitu nā whare, e whā nā whare kaumātua. Ki tō tātou nei marae o Ohaki, e whā nā whare kaumātua. Ki tō tātou nei marae o Mātārai, e whā nā whare kaumātua.